Amakuru ibyabire mu gihugu hirya no hino yose ndaranyumvise. Utunze radio ntumva amakuru yo kuri Radio Rwanda, ntumva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda. Gusumvira radio bikumariye. Ubona ka radio kanje kaba ku musego. Iyo amakuru ageze nzi isaha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Amahoro y'Imana bateze amatwi Radio Rwanda ivugira i Kigali, turi kwa gatatu saa 12 ziruzuye n'umwategeko kugeza amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Muri kumwe na Martin Nyirije mfatanyije na Alphonse Muhire Munana. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho. Ku munsi w'ejo kwa kabiri mu Rwanda hagaragaye abarwayi bashya 46 ba COVID-19 ni mu gihe hakize 19. Mu karere ka Rusizi ikiyaga cy'Amashyuza cyahoze mu murenge wa Nyakabuye cyari kimaze amezi agera kuri 3 kiburiwe irengero, kigiye kugarurwa aho imirimo yo kugomera ayo mashyuza itangira mu cyumweru kimwe, ni imirimo ngizamara ibyumweru 2 ubundi icyo kiyaga cy'Amashyuza kikagaruka. Mu yandi makuru hari abarimu barangije amasomo y'uburezi mu ishuri rikuru rya Protestanti Pias bavuga ko bari gukorerwa karengane, basabwa gusubira mu ishuri gukora imenyereza mwuga ibizwi nka stage, nyamara bararangije ndetse bamwe banahawe akazi ko kwigisha. Mu mahanga muri Ethiopia ubutegetsi buremera ko ingabo zabwo harizo ziheruka kurasa ku bakozi b'umuryango w'abibumbye mu ntara ya Tigray, ngo kuko abangaba bihaye kurenga kuri za bariyeri n'amabwiriza yari yashyizweho bakanga no guhagarara mu gihe bari babisabwe. Muri Ghana haracyategerejwe ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yakozwe kuri uyu wa mbere, umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite. Ibi bikaba byagombaga gutangazwa ku mugoroba wo kuri wa kabiri, ariko komisiyo y'amatora yahise itangaza ko byabaye byigijwe. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida watowe Joe Biden yahaye umuhigo wo kuba abanyamerika miliyoni 100 nibura bazaba barajije gukingirwa COVID-19 mu gihe cy'iminsi 100 ya mbere, nawe kimara kurahirira kuyobora igihugu mu kwa mbere k'umwaka utaha, mu gihe ku rundi ruhande Donald Trump yasinye itegeko ry'uko nta rukingo na rumwe rugomba gusohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rujya gucuruzwa handi mbere y'uko inkingo zose zikenewe ziboneka ku ngano yose bakeneye, abanyamerika bose bakabanza gukingirwa. Tubafite n'amakuru akomeje kuvugwa mu mikino, mu kanya ni ku buryo burambuye. Batura Rwanda, muri ibi bihe turwanya kandi twirinde icyorezo cya coronavirus, ya nshuti y'imitsi umucyo mu cyaro B-Box ikomeje kutuba hafi. Ishyura umuriro w'ibyumweru nibura 2 kuzamura. B-Box ubwasisi bw'iminsi y'inyongera ishobora no kugera ku cyumweru cyose ucana ku buntu. Ku bindi bisobanuro hamagara ku 1044 cyangwa ugana ishami ryacu rikwegereye mu karere utuyemo, itise wifashishe agent wa B-Box. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda, usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Ikaze muri amakuru ya Radio Rwanda ku buryo burambuye. Umukuru w'igihugu Perezida wa Repubulika Paul Kagame hasanga abanyafrika badakwiye kurangazwa n'uburyo uyu mugabane ukomeje kwitwara neza mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kurusha uko benshi babyibwiraga, ahubwo bagaharanira gutahiriza umugozi umwe mu guhangana n'ingaruka zacyo. Reka ibindi tubibwirwe ku buryo burambuye na Divan Wayo. I would like to invite His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Kuri wa kabiri, Perezida Paul Kagame yitabiriye ihuriro ryitwa Kusi Ideas Festival ritegurwa na Societe ya Nation Media Group ikorera muri aka karere. Ibiganiro byabereye muri iyi nama byibanze ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 ku bukungu bw'umugabane wa Afurika n'icyo uyu mugabane wakora mu rwego rwo guhangana nazo. Mu ijambo agejeje kubitabiriye ihuriro yifashishije ikoranabuhanga, umukuru w'igihugu Paul Kagame yagaragaje ko uburyo Afurika yitwaye muri iki cyorezo byatunguye benshi, gusa ashimangira ko ntawe bikwiye kurangaza. There has been a lot of speculation about why Africa havuzwe byinshi ku mpamvu Afurika irimo kwitwara neza mu rugamba rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 kurusha uko byari byitezwe. Ariko igifite akamaro ni uko amasomo twize n'ibisubizo twakoresheje bizadufasha kongera kwisuganya twese. Gukomeza ubufatanye ni ingenzi kugira ngo dusohoke muri ibi bihe mu mutuzo n'uburumbuke.
iyi nama ibaye mu gihe abasaga miliyoni 38 ku isi bamaze kwandura iki cyorezo ndetse abasaga miliyoni n'igice bakaba bamaze guhitanwa nacyo. Muri Afurika gusa abamaze kwandura iki cyorezo basaga miliyoni 2,200,000, bivuze ko batageze no kuri 5% by'abamaze kwandura ku isi, mu gihe abamaze guhitanwa n'iki cyorezo muri Afurika bakaba 55,000, bivuze ko babarirwa hafi ya 4% by'abishwe n'iki cyorezo ku isi. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta watangije iri huriro ku mugaragaro nawe yashimangiye ko uruhare rwa buri wese ari ingenzi kugira ngo Afurika ibashe guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19. nka guverinoma dufite inshingano zo kuyobora ibihugu byacu mu nzira isohoka muri aka kaga tugana ku byiza. Kugira ngo twuzuze iyi nshingano ikomeye birasaba ariko ko twongera gushimangira ubufatanye n'abafatanyabikorwa mu iterambere, ibigo mpuzamahanga by'imari, abikorera ndetse n'ibigo by'ubucuruzi bito n'ibiciriritse. Abo bose by'umwihariko ibigo mpuzamahanga by'imari ndabahamagarira gukusanya amikoro akenewe yunganira aya za guverinoma kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa gahunda twihaye zo kuzahura ubukungu nyuma y'iki cyorezo. Guhanga ibishya mu rwego rwo gusohoka mu kaga Afurika yatewe n'iki cyorezo nabyo byagaragajwe nk'ingirakamaro, ndetse Perezida Paul Kagame ashimangira umwihariko w'akarere ka Afurika y'Iburasirazuba asanga gafite impano karemano zakubakirwaho mu gushaka ibisubizo bishya. Our people still want to travel easily across Africa and connect meaningfully with fellow Africans. Abantu baracyifuza gukomeza ingendo hirya no hino muri Afurika bagahahirana n'abavandimwe babo b'Abanyafurika. Tugomba rero gukomeza umurego tugashaka uburyo byashoboka binyuze mu isoko rusange rya Afurika n'ubundi buryo bwose bwafasha gukorera hamwe. Icya kabiri ni uko kugira ngo tubigereho bidusaba kubyaza umusaruro imbaraga ziri mu ikoranabuhanga. Muri Afurika y'Iburasirazuba dufite impano karemano twakubakiraho duhanga ibisubizo bishya byazanira ubukire abaturage bacu. Tugomba gushaka uburyo bushya bwo gushora imari mu bikorwa remezo mu baturage bacu no mu ishyirwaho rya politike nziza z'ubucuruzi. Ihuriro ryiswe Kusi Ideas Festival ribaye ku nshuro ya kabiri, irya mbere rikaba ryarabereye i Kigali umwaka ushize wa 2019, mu gihe ry'uyu mwaka ryabereye mu mujyi wa Kisumu muri Kenya. Harakoze cyane Divin Uwayo. Mu yandi makuru, ku munsi w'ejo kuwa kabiri mu Rwanda hagaragaye abarwayi bashya 46 ba COVID-19 ni mu bipimo 3,455 byafashwe mu masaha 28 byatumye uwaramaze kwandura iki cyorezo uba 6,437. Muri abo barwayi bashya bagaragaye ku munsi w'ejo kuwa kabiri harimo 24 bagaragaye i Kigali, 10 bagaragaye Rubavu, 6 babonetse mu karere ka Bugesera, 3 mu karere ka Kirehe, 2 babonetse i Rusizi n'umwe mu karere ka Rwamagana. Ku munsi w'ejo mu Rwanda kandi hakize abagera kuri 19 bituma umubare wamaze gukira bagera ku 5,715. Abakirwaye ubu ni 471 na ipimo bimaze gufatwa byose hamwe ni 644 na 631. Abamaze guhitanwa n'iki cyorezo ni 51 kuva cyagira mu Rwanda muri Werurwe uyu mwaka. Abaturarwanda bakaba basabwa gukomeza ingamba zo kwirinda zirimo gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune, gukomeza kwifashisha umuti usukura intoki uzwi nka hand sanitizer, kwambara agapfukamunwa neza ndetse no guhana intera mu gihe abantu bahuriye hamwe kandi ari benshi. Muri Afurika uko byifashe muri rusange, abamaze kwandura iki cyorezo ni 2,250,000 mu gihe amaze gupfa bagera ku 53,850. Afurika y'Epfo niyo izi imbere mu bihugu bifite ubwandu bwinshi kuko ari 114 n'abamaze gupfa 22,406 ku isi. Muri rusange abamaze kwandura COVID-19 ni 1,068,000 n'ibihumbi 561. Ni mu gihe kimaze guhitana 1,562,000 naho abarenga 1,047,000 n'ibihumbi 458 bo barakize. Amerika ni ifite benshi ku isi banduye iki cyorezo
barenga miliyoni 15,591 n'abamaze gupfa babarirwa mu 293. Mu yandi makuru, abaturiye ahahoze ikidendezi cy'amashyuza mu karere ka Rusizi bo barasaba inzego bireba ko zagomera ayo mashyuza ntakomeze gutemba ahubwo akongera kureka aho yahoze. Ni nyuma yo kugerageza kuyagomera ubwabo aba baturage ngo agaruke mu mwanya wayo ariko bikabananira. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda burizeza abantu bose ko bitarenze icyumweru kimwe imirimo yo kugomera ayo mashyuza agasubira kandi akaguma aho yahoze izabitangiye, kandi nanone ikazamara ibyumweru 2 gusa. Ariko ibingibi tubibaze Muhire Aphrodis. Agahinda kari cyatwishe rwose kaya mazi, niyo mpamvu tuvuga ati nubwo hashize amezi arenga 3 aya mashyuza yaragiye, aho yahoze ntihabura abantu ngo kubera inyota bayafitiye n'urukundo bayakunda baba baje kureba ko atagarutse, ndetse bamwe bakananyuzamo bakayanywa abandi bakayiyuhagira. Na n'ubu turi cyafite inyota yayo. Abantu bakunda amashyuza bahora baza kureba ko yaba yaragarutse kubw'umumaro bafitiye, kubw'inyota abantu bayanyotewe bayifuza, niyo mpamvu bahora baza kureba. Hari n'abandi babaririza bati yaba yaraje muzatubwire natwe tuzaze. Nubwo ikidendezi cy'amashyuza kitagihara ariko amasoko yayo aracyahari ndetse aracyayavubura mu nda y'isi. Gusa ntareka cyangwa ngo agume hamwe, ahubwo ahita aboneza iyo munsi y'ubutaka akigendera agatunguka hepfo yaho yahoze agakomereza mu migezi yindi iri hafi aho akagenda. Ubwo Simba ari kure Spiriyani n'abandi baturage twasanze aho yahoze bavuga ko bamaze iminsi bagerageza kugomera aho apfumurira akagenda, ariko intege zabo zaranze ziba nke ntibyabakundira, none barabiretse. Barasaba inzego bireba gukora iyo bwabaga amashyuza akabagarukira aho yahoze. Kuva ayo mashyuza yagenda ubu tona ni nk'imyaka 10 ishize kandi ntayirashira. Turayifuza cyane, ntabwo ari yewe ntabwo tuzarota agarutse. Turanashidikanya rwose kumva ayo mashyuza aho bayivugiye atarakorwa, tubona ko badutereranye. Agahinda nikashira abaturage tutongeye kubona amazi rwose. Inzego zibishinzwe zongere zigomera aya mazi, byaba ari byiza, abaturage babakishima kubera kuyifuza, kubera kuyakenera, kubera babona nta uri kubyitaho. Twayeje kuza gukoresha imbaraga zacu n'amaboko tubura ubusada. Yewe n'uwavuga ngo aradusaba n'umusanzu, umuntu yajya atanguka ameze, ariko aya mashyuza yacu akagaruka. Twabuze ikintu cyane gikomeye. Aya mazi yadufashaga ku burwayi, twaba turwaye imigongo, turwaye amavunane, dufite agahinda kenshi cyane, ariko byagera ku basaza twe twapondekanye bikarusha. Aricyo gituma dushaka ngo muturwaneho, mbega mutuvuganire aya mazi yongera agaruke kuko yaradufitiye umumaro abantu bo muri iki kirere. Akimara kwigendera, abayobozi mu kigo gishinzwe umutungo kamere mu Rwanda n'abandi barimo nabo mu karere ka Rusizi bihutiye kuza kureba icyabaye n'icyakorwa ngo amashyuza agaruke. Ngo basanze bishoboka ko yagarurwa aho yahoze, ndetse Remino Robert Duhuze ushinzwe ubugenzuzi bw'ibijyanye n'amazi mu kigo gishinzwe umutungo kamere w'amazi mu Rwanda arizeza abakunzi b'amashyuza ko mu cyumweru kimwe gusa imirimo yo kuyagomera akagaruka aho yahoze zabitangiye ikazamara ibyumweru 2. Mu rwego rw'itekinika twari bisuzumye dusanga bishoboka, ari nabyo twemeje ko bizakorwa icyo kidendezi kikagaruka. Mwemeje ko muzabikora ryari? Ubundi byagombye kuba byaratangiye, ariko turizera dukurikije amakuru dufite ubu nuko noneho yose bimaze kujya mu buryo turumva rwose twizeye ko mu cyumweru kimwe baba batangiye akazi. Nababwira nti ahubwo bashonje bahishiwe, kubera ko ibikorwa biri hafi gutangira. Turizera yuko rwose amashyuza azagaruka bakongera kuyakoresha nk'uko byari bisanzwe. Nimutangira bizatwara igihe kingana iki ngo ngera dendeze hariya? Nta kazi katagombye kurenza ibyumweru 2 cyangwa 3, bakagera n'umwanya wo kugira ngo amazi agende yiyongera buke buke, ariko imirimo yo rwose nta kazi katagombye kurenza ibyumweru nka 2. Amashyuza n'amazi ashyushye ava mu nda y'isi akareka ahantu runaka. Ayo mu Bugarama yari yaramamaye cyane kubera uburyo abantu baturukaga imihanda yose bazaga kuyogamo no kuyaryamamo, ngo kuko bari barayabonyemo umuti w'umugongo, amavunane, ibicurane n'izindi ndwara. Mu gitondo cya tariki 25 Kanama uyu mwaka nibwo abantu babyutse basanga ikidendezi cyayo cyari kimeze nk'ikiyaga gitoya kiri mu murenge wa Nyakabuye nta kigihari, ahubwo amashyuza yahindutse umugezi utemba, iba akaba ari nako bikimeze ubu. Aphrodis Muhire ku mashyuza y'i Rusizi. Hari ibitekerezo mwohereje. Daniel Nsemana ati nibyo kwishimira kuba amashyuza agiye kongera gusubizwa mu kidendezi cyayo. Dushimye leta yacu idahwema kwita ku banyarwanda. Naho witwa Olivier Jero ati ndi mu mujyi wa Karongi, ni byiza ko ayo mashyuza agiye kugarurwa umwanya wayo, ni iby'agaciro ku bayaturiye n'abandi bayakunda. Innocent yagize ati birakwiye ko rwose ayo mashyuza agomerwa kuko yifashishwa no mu buvuzi. Dusengimana Bebe Emmanuel ati
intero ikomeze imwe dukomeze twirinde icyorezo cya COVID-19 kandi nk'uko perezida wa repubulika yabigarutseho ubufatanye nibwo buzadufasha guhangana n'ingaruka twasigiwe n'iki cyorezo. Uyu witwa Umugisha Oscar ati dukunda amakuru mutugezaho dukomeze twirinde COVID-19 dukurikiza amabwiriza duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima. Ndacyayisenga birakwiye ko dukomeza gukaza ingamba mu kwirinda kuko icyorezo kiracyahari. Witwa Byiringiro Moyize ati nubwo Afurika ikomeje guhangana neza na COVID-19 ntabwo tugomba kwirara ahubwo dukaze ingamba tuzayitsinda. Reka duhinire kuri uyu witwa Jacques wagize ati mbakurikiye ndi Inyamasheke. Nibyo koko abaturage bakeneye amashyuza ntiharebwe ukuntu yasubizwa mu mwanya wayo kuko yabafashaga mu iterambere ryabo. Reka dufate akaruhuko duhindukire n'andi makuru by'umwihariko amakuru ajyanye n'uburezi. Hehe n'umwijima cyangwa kongera gucana udutadowa dore impano idasanzwe we. Mobisol ikomeje kutudabagiza muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Mobisol yatugabanyirije agera kuri 40% ku ifatabuguzi rya buri murasire kuva kuri wati 40 kugera kuri wati 100. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 2345 cyangwa ku ishami rya Mobisol rikwegereye cyangwa nanone kuba agenti ba Mobisol bari mu gihugu hose. Ntucikwe n'iyi impano idasanzwe ni kuva ku itariki ya 1 Ukuboza kugera ku ya 31 Ukuboza 2020. Impano idasanzwe hamwe na Mobisol. Imurikagurisha mpuzamahanga ntucikanwe n'imurikagurisha mpuzamahanga twitabire igikondo expo ground fatari yuhaye imisandi barahenda ifatanyije na Minicom ibatumiye muri expo mpuzamahanga ku nshuro ya 23. mwihutire kwiyandikisha mudacikanwa. Natwe dukunda guhaha ibicuruzwa biturutse hirya no hino ku isi ntidukikwe. Rizatangira ku ya 11 Ukuboza kugeza 31 Ukuboza 2020. Igikondo Expo Grounds. Hazakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwinjira no kwishyura ibicuruzwa. Abazitabira expo barasabwa kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muze dusoze umwaka twitabira expo ya 2020. Ndakurabura. Uburambe bw'imyaka 25 QFR Magodoro Dodoma imaze muri Afurika bwayihaye ubunararibonye butuma amatora zayo zishimwa na bose kubera ireme ryazo karemano. Bityo kuzizina yitwa Matora Dodoma ubikabikorera no mu Rwanda aho ubuziranenge bwashyizeho vu. Nawe rero vimvira kuri matora uzaraga n'ubuvivi. Matora Dodoma original haba ku cyapa kiranga ku muguno wayo ndetse no kwisashi ifunitsemo handitse QFL Magodoro Dodoma na Matela Dodoma. Urayisanga kubahagarariye Matora Dodoma. Baza urutonde rw'ibiciro byashyizweho n'uruganda ubundi ugenda udabagiza umuryango. Ese waruzi ko 1/3 cy'ubuzima bwawe ukimara uryamye? Hitamo neza rero. Aya makuru noneho tuyakomereze mwajyanye n'uburezi aho havugwa abarimu bize mu ishami ry'uburezi mu ishuri rikuru ry'abaprotestani PIAS baba bari mu kazi cyangwa se baratsinze ibizamini by'akazi bitegura gutangira bakaba basabwa gusubira gukora imenyereza mwuga stage cyangwa internship kuko inama nkuru ishinzwe amashuri makuru na kaminuza mu Rwanda ngo yasanze ibi ntabyo bigeze bakora. Gusa aba barimu bo basanga ari akarengane kuko ngo bashobora no kuhatakariza amahirwe y'akazi kabo. Reka inkuru ku buryo burambuye tuyibaze mugenzi wacu Turatsinze Jean Paul. Ubikiduhangayikishe nuko turi kwimwa akazi mu turere hose batubwiye ko badashobora kuduha akazi kubera ko diplome yacu itemewe. Abarebwa n'iki cyemezo cyo kubanza gukora stage cyangwa imenyereza mwuga bakabona kujya mu kazi ni abantu 293 bize amasomo yo mu cyiciro cya mbere cya kaminuza aricyo AE mu ishuri rikuru ry'abaprotestanti PIAS. Bavuga ko bakimara kurangiza amasomo bahise bajya ku isoko ry'umurimo bakora ibizamini by'akazi ndetse bamwe baratsinda batangira gukora. Abandi barangije mu myaka ya vuba nabo hari abatsinze ibizamini bari bategereje kujya mu bigo by'amashuri boherejwemo kwigisha. Rebu yashyize imyanya ku isoko tudepoza dosiye mu turere hanjye na depoje mu karere ka Karongi kuri A1 Histoire and Geography nkora ibizami ndabitsinda. Nakoze ibizamini ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 2020
amanota nyuma y'iminsi 3 yari yasohotse nsanga afite 73.25 natsinze. Nyuma nicara nitegura kujya mu kazi, batubwiye yuko kaminuza yacu ifite ibibazo byinshi, itemerewe gutanga A1 kandi na A1 nawe yazihaye zitemewe ku isoko ry'umurimo. Kandi tukaba tuzi ko hari abarangije imbere yacu bize mu iyo kaminuza bari mu kazi bahemberwa iyo diplome. Diplome twarazitanze, turemerwa, dushyirwa kuri short list, turakora nk'ibisanzwe, amanota arasohoka ndetse na REB yari yaduhaye ibigo. Abenshi twahawe ibigo, abandi bari kuri waiting list, ariko amanota arahari ko batsinze ikizamini. Wowe bari bakubwiye ngo uzajya kwigisha? Njyewe bari banyohereje mu karere ka Nyamagabe. Ikizamini nari nagikoreye mu karere ka Karongi 2019 mu kwa 12. Nari nagize amanota 70.3 nakoze mu mibare na geo. Bari banyohereje groupe scolaire BCSR. Kiduhangayikishije nuko iyo stage bari kudusaba gukora, turamutse tugiye kuyikora twasanga imyanya yacu yaragiye. Twe tukaba twifuza ko badufasha tukajya mu kazi, ibyo tutujuje tukazabyuzuza, kuko iyo baruwa yasohotse twaramaze gukora n'amanota twarayabonye. Abafite iki kibazo bemeza ko bakigeje mu nzego zitandukanye bakabura igisubizo kibanyuze. Ubuyobozi bw'iri shuri rikuru ry'abaprotestanti ryabigishije busobanura ko basaba ibyangombwa bibemera gutangirira ishami, ibyo basabwe byose babyujuje kandi na HEC icyo gihe irabyemera. Umuyobozi w'iri shuri rikuru rya PIAS, Profeseri Musemakwererize, avuga ko muri uyu mwaka w'2020 aribwo HEC yaje kugaragaza ko gahunda y'imenyerezamwuga nayo ari ngombwa. Yemewe na HEC muri 2013 ariyo twagenderagaho kugeza ubu, nta internship yari irimo. Ko yibamo twari kuyikora ariko nta yari irimo. Nyuma yaho rero ministeri yaje gushyira imbaraga ku byerekeranye na industry attachment cyangwa se internship. Natwe dusangaho ko ari ngombwa yuko iyo internship igomba kuba kuri buri rwego, baba ari mu kazi baba abatsinze ibizami bya REB bagomba kuyikora kugira ngo iyo A1 ibashe kwemerwa. Icyo dusaba ubu nuko nk'abatsinze ibizami, hari n'abandi basanzwe mu mirimo babaha imyanya bagakora iyo internship, ariko bari mu myanya ntibabura imyanya, bakaba bujuje iyo internship tukabikoramo ripoti. Umuyobozi mukuru w'inama nkuru y'amashuri makuru na kaminuza HEC, Dr. Rose Mukankomeje, avuga ko icyari ikibazo kizwi kandi inzego zose kireba zirimo kugishakira umuti. Gusa yemeza ko iri shuri hari ibyo ritubahirije ndetse na diplome zisabishwa akazi ari ibyemezo bisanzwe by'uko bagikomeje amasomo. Kaminuza ya PIAS yahawe uburenganzira na HEC bwo kwigisha bagatanga bachelor degree mu bijyanye n'uburezi. Abo banyeshuri rero impapuro bafite ni impapuro zo bise intermediate award, ni urupapuro babahaye ruvuga ngo barangije iyi level bagiye ku yindi. Hanyuma bije kugaragara ko bari mu nzego z'imirimo, tukajya kureba twasanze hari ikintu bakibura, ntabwo abo barimu bimenyereje umurimo. Igihe rero batubajije ngo ese aba bantu bafite uru rupapuro baba bararangije kwiga mwabashyira mu kihe cyiciro, kandi internship nayo ikaba iri mu masomo. Ugasanga rero ari abantu bari mu kazi bashobora kuba bagakora neza ariko bakaba bataruzuza ibisabwa kugira ngo baba bari mu buzuye. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi REB buvuga ko inama y'amashuri makuru na kaminuza ikimara gusohora itangazo ry'ibyo batujuje bwashyize mu bikorwa biri kubiyemo byo guhagarika kuba bajya mu myanya y'akazi bari batsindiye. Abize muri iyi kaminuza basabwa kubanza gukora imenyerezamwuga ni 293, barimo abakomeje mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza bachelor degree n'abandi bahise bajya mu kazi. Jean Paul Turatsinze, Radio Rwanda, i Kigali. Tuve i Kigali twerekeze mu majyepfo y'igihugu. Abahinzi b'icyayi bibumbiye muri koperative Kotegab ikorera mu mirenge ya Tare na Buruhukiro mu karere ka Nyamagabe bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'imihanda idakoze ijya mu cyayi no ku makusanyirizo. Ibyo rero ngo bituma hari umusaruro utagezwa ku ruganda ukangirikira mu mirima. Ibyo kandi bikadindiza iterambere ryabo kuko amafaranga baba bateganya kubona atari yo babona, bityo no kwishyura imyenda bafite amabanki bikabagora. Ikibazo twagikurikirane na Jean Pierre Ndagijimana. Ubusanzwe hirya no hino mu mirima y'icyayi no ku nkengero z'imisozi gihinzweho hagaragara imihanda ikozwe neza ifasha abahinzi n'abasoromyi b'icyayi, aho imodoka z'uruganda cyangwa koperative ziza gufata uwo musaruro ukajyanwa gutunganywa mu nganda.
gusa ibi siko bimeze ku bahinzi b'icyayi bo muri koperative Kotegab yo mu murenge wa Gatare na Buruhukiro muri Nyamagabe. Imihanda ijya ku makusanyirizo muri iki cyayi cyabo yarangiritse. Ni imihanda yagiye ikundurwa n'inkangu ikangiza imihanda, ahandi naho ugasanga imihanda yacitsemo ibinogo bitewe n'isuri. Kugera muri iki cyayi no ku makusanyirizo kuri ubu nta modoka ijyayo, uretse moto nabwo bisaba ko umuntu agenda avaho bakayiterura cyangwa bakayisunika. Dufite ikibazo cy'umuhanda uva Murembo. Abahinzi b'icyayi bo muri iyi koperative bavuga ko kuba iyi mihanda idakoze biri kubateza igihombo kuko hari umusaruro usigara mu mirima bitewe n'uko aho bawujyana ku ikusanyirizo rimwe bifashisha ari kure y'imirima, bityo n'abasoroma bakajyana gike bitewe no kugenda bakikoreye ku mitwe. Urumva niba twarashoye amafaranga mu cyayi cyacu tuvuga ngo kiduteze imbere, umuntu wenda akaba yaranatse inguzanyo ntabwo ubasha kwishyura ku gihe. Nimba nateganyaga ko ndi bubone 100 ku kwezi, nkabona 40, 60 byangirikiye mu murima, nk'umuhinzi mba mpombye. Niba nashyize abahinzi benshi bagara icyayi mu cyayi, none umusaruro wanjye ugasigaraho ukarariraho, mbangiza imbogamizi bitewe n'umuhanda dufite mubi. Ibi abahinzi bavuga binashimangirwa n'abasoromyi bavuga ko bavunika ndetse n'amafaranga bakagombye gutahana ku munsi akaba make, bikadindiza iterambere ry'ingo zabo. Nanjye nyine iyo nasoromye kure bintera imvune, imba nari nkakwiye kugemura ibyayi byinshi. Urumva iyo nasoromye kure ngemura 15, nanjye igihombo cyanjye kiba kirimo. Imbogamizi nyine umuntu abimuhira azi ko arakorera 3 nyine agakorera icyo gihumbi cya 800 ko yagemuye kure kubera imihanda idakoze, imodoka ntizihagere. Mu kugerageza kwishakamo ibisubizo, aba bahinzi bari batangiye kugira imwe mu mihanda bakora bifashishije imiganda, dore ko banahawe imodoka izajya ibafasha gutwara umusaruro wabo ku makusanyirizo izwi nka torotoro. Gusa imbaraga zabo zaje kuba nke, bakaba ariho bahera basaba ko inzego zibishinzwe zabafasha kubakorera iyi mihanda. Turamutse tubonye nk'abaterankunga bakadufasha umuhanda ukaboneka, bityo natwe byatworohera imisaruro yacu ikajya igemurwa hafi, bigatuma n'abasoromyi babasha kuviramo igihe wa musaruro wari guheramo ntuheremo. Cyifuzo cyacu no ko mwadukorera no muhanda tukajya dusoroma icyo cyayi nyine natwe tukabona ayo mafaranga. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Kabayiza Lambert avuga ko iki kibazo bakizi, gusa ngo mu gihe hataraboneka ingengo y'imari yo gukora iyo mihanda mu buryo burambye, abagize iyi koperative nabo bagomba kugaragaza uruhare rwabo mu gukemura iki kibazo, akarere kakabunganira. Tukaba twumvaga uburyo twakoresha twafatanya n'abaturage ndetse na koperative ubwayo, hanyuma ibikoresho by'ibanze nabo bakaba bakora kuri ayo mafaranga bagenda bazigama 5%, hanyuma mu gihe kirambye nyine ubuvugizi bugakomeza, cyangwa natwe twazabona ingengo y'imari ihagije, natwe tukaba twazahakoramo imihanda ikomeye. Koperative y'abahinzi b'icyayi ba Gatare na Buruhukiro Kotegab igizwe n'abanyamuryango 1498 bahinga ku buso bwa hegitari 630. Iyi mihanda basaba ko yakorwa ni imihanda ifite uburebure bwa kilometero 23. Jean Pierre Ndagijimana mu karere ka Nyamagabe. Urashaka gutunga moto nshya? Urashaka gutunga flat screen ya pulse 55? Igurira isabune ya Rainbow, ubu umunyamahirwe watsindira kimwe muri ibi bihembo. Rainbow washing powder niyo sabune ifi yonyine ikorerwa mu Rwanda ifite ikirango cy'ubuziranenge cya S-Mark. Dukunda imiryango yacu, tunakunda igihugu cyacu cyiza. Fura imyenda ukoresha isabune ifu ya Rainbow kuko irinda intoki kwangirika. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788 Rainbow washing powder, the healthy and colorful life. Ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority kirakangurira abasora kumenyekanisha no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa. Itariki ntarengwa ni ya 31 Ukuboza 2020. Dore uko bikorwa wifashishije ikoranabuhanga ngo urangize izi nshingano. Ujya ku rubuga rwacu ari rwo wa3rra.gov.rw ukajya handitse ishyura imisoro yeguriwe uturere, ugakurikiza handitse imisoro, shyiramo tini na password byawe, jya handitse imenyekanisha ubundi uhitemo imisoro. Ku bwoko bw'imisoro uhitamo property tax, hitamo umwaka wa 2020 ubundi wohereze. Kanda nimero y'imenyekanisha ubashe kumenyekanisha umusoro. Muributswa kandi kwishyura avance ya 3 y'umusoro ku nyungu kuko itariki ntarengwa ari ya 31 Ukuboza uyu mwaka. Iyi avance iramenyekanishwa nk'uko byakozwe ku y'igihembwe cya mbere n'icya kabiri. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 3004 cyangwa se mugakoresha imbuga nkoranyambaga zacu.
mu gushyira mu bikorwa gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yo kugeza amashanyarazi kuri bose bitarenze umwaka wa 2024, aho 48% bazaba bafite amashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari. Sosiyete y'u Rwanda ishinzwe ingufu REG ku bufatanye n'abikorera bakomeje korohereza abatuye ahatagera imiyoboro migari bagezwaho amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba mu ngo, solar home systems, cyangwa se ku nganda nto mini grid. Aya mashanyarazi y'imirasire akoreshwa mu gucana mu ngo, kumva radio, kureba televiziyo, gusharija telefone ndetse n'ibindi bitandukanye. Naho inganda nto zigatanga amashanyarazi afite ingufu zifashishwa mu gucana mu ngo, ku byuma bisya, iby'ububaji, gusudira ndetse n'ibindi. Ku bufatanye bw'inzego za leta n'iz'abikorera hateganyijwe nkunganire mu buryo bwo korohereza bifuza kubona aya mashanyarazi adafatiye ku miyoboro migari. Ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri izi nimero zikurikira: 0788 cyangwa se 0788 Reka twinjire mu kindi gice cya kabiri cy'amakuru twabategure by'umwihariko tujya ku bikomeje gutangazwa mu bitangazamakuru hirya no hino kuri murandasi. Duhere kuri iyi nkuru ivuga ko ibiro bya minisitiri w'intebe byabujije ibigo bya leta kongera gukorera inama hanze y'aho bikorera kereka igihe byasabiwe uburenganzira kandi bigakorwa mbere y'ibyumweru 2 ngo iyo nama ibi. Yego, inkuru igaragara ku gihe.com ivuga ko umuyobozi w'ibiro bya minisitiri w'intebe Evariste Rugigana yavuze ko bimaze kugaragara ko mu mezi ashize inama nto nini ndetse n'imyiherero bibera hanze yaho ibi bigo bikorera ziyongereye cyane. Yakomeje agira ati mu rwego rwo kunoza imikorere y'ibigo hanakoreshwa neza ibikorwa remezo bya leta bihari, inzego ziteganya gukorera inama hanze y'inyubako yazo haba muri Kigali cyangwa se hanze yayo. Izi ngizi zigomba kubisabira uburenganzira. Mu yandi makuru muri Kigali Today ho harimo inkuru ivuga ko itangazamakuru ishimirwa uko ryafashije kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi. Iyi komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ikabitangaza ko itangazamakuru ryitwaye neza mu bikorwa bitandukanye byo kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi binyuze mu biganiro bitandukanye nabyo ndetse n'inkuru bijyanye no kwibuka. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ikabitangaza ko nyuma y'ikurikirana ry'uko amahame y'ubumwe n'ubwiyunge yubahirijwe mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 26 jenoside yakorewe abatutsi, yasanze hari byinshi byakozwe byo gushimwa birimo gufasha ndetse no kuremera barokotse jenoside n'ibyakozwe nabyo bitandukanye binengwa ariko birimo ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside. Umukozi wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge ishinzwe ikurikirana bikorwa ry'ubushakashatsi muri iyi komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yitwa Tuyisabe Floride yatangaza ko mu minsi 100 yo kwibuka ku nshuro 26 jenoside yakorewe abatutsi hagaragaye impinduka kubera ko kwibuka byabaye mu bihe bidasanzwe byo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Bimwe mu bishimwa rero byagaragaye harimo imikorere y'itangazamakuru ryagiye risura abarokotse jenoside bakagaragaza uko babayeho nuko bagiye biyubaka. Itangazamakuru kandi ngo ryafashije abaturage muri rusange kubamenyesha ibikorwa n'ibiganiro byo kwibuka. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge kandi yashimiye imikorere idasanzwe yagaragajwe na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG, aho yagiye itangaza amakuru y'umwihariko wa buri hantu n'amateka yaho mu gihe cya jenoside, ariko kandi ngo hagaragaye n'ibitaragenze neza bigayitse birimo ingengabitekerezo ya jenoside n'ibyaha bifitanye isano nayo, birimo kuzimiza amakuru ku bimenyetso bya jenoside no gupfobya jenoside. Ubushinjacyaha bukuru bugaragaza ko ibyaha by'ingengabitekerezo ya jenoside byigaragaje cyane mu mezi ya Mata kugeza muri Nyakanga 2020. Muri rusange mu mezi 9 ashize hakaba harakiriwe amadosiye asaga 300 nk'uko rero bigaragara kuri iyi nkuru ndende igaragara muri Kigali Today. Tujye mu kindi gice noneho aho tugaruka ku bintu bitandukanye byaranze itariki mu mateka cyangwa se mu myaka yashize. Mu Bufaransa ku itariki nk'iyi ngiyi ariko mu 1905 nibwo hatowe itegeko ritandukanya imikorere hagati ya leta n'iya kiliziya. Ubwo ibya Kayizari bigahabwa Kayizari, iby'Imana bigahabwa Imana. Na mu mwaka wa 1900
1922 witwa Gabriel Narutowicz yabaye perezida wa mbere w'igihugu cya Poland. Mu 1941 mu ntambara ya kabiri y'isi Ubushinwa, Cuba, Guatemala, Repubulika ya Korea ndetse n'igihugu cya Philippines nibwo batangaje ko bagiye kugaba ibitero ku gihugu cy'Ubudage ndetse n'Ubuyapani. Na mu mwaka w'1961 Tanganyika yigoboteye ubukoloni bw'Abongereza itangaza ku mugaragaro ubwigenge bwayo. Ntibyatinze hashize igihe gito yihuriza hamwe n'ibirwa bya Zanzibar kwishyira hamwe noneho kwavuyemo Tanzania tubona umugobo. Ni ibintu bikomeye cyane, ntabwo ari ibihugu bifite ubwigenge byabashije kwishyira hamwe ku isi. Ibyo ni ibintu byabayeho ahantu hake cyane, ariko kuri iyi ngingo Nyerere na Abedi Amani Karume bakoze igikorwa cy'indashyikirwa icyo gihe nyine bahuza Zanzibar ndetse na Tanganyika bivamo Tanzania y'ubu ngubu. 1971 ku itariki nk'iyi ngiyi ibihugu byunze ubumwe by'Abarabu, Emirati zunze ubumwe z'Abarabu nibwo nabo bakiriwe mu muryango w'abibumbye nk'igihugu cy'inyamuryango. Na mu mwaka w'2008 wahoze ari guverineri wa leta Illinois Rod Blagojevich yatawe muri yombi akurikiranweho ibyaha bitandukanye birimo gushaka kugurisha umwanya wa Barack Obama muri Sena. Icyo gihe yarataraba perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika. Ibintu byo kugura no guha amafaranga abadepite bagahindura impande bivugwa kenshi. Hari igihugu gituranye bivugwa ko abadepite babaha $8,000 cyangwa $9,000 by'amadolari akava ku ruhande rumwe yari ariho akajya ku rundi kugira ngo urwo rundi agiyeho rubashe kubona ubwiganze mu nteko. Ahandi baba bafite abadepite benshi cyangwa abasenateri benshi bakabasha kuba bagira n'uruhare mu kuganisha politiki zitandukanye aho bifuza. Mu mwaka w'igihumbi dusubiye nyuma mu 1941 nibwo umuryango w'abibumbye LONU watangije ubwumvikane n'umwanzuro wihariye wo gukumira icyaha cya jenoside mu 1948. Nicyo gihe batangiye kugira bati never again, ariko ntabwo byagezweho. Mu 1991 n'ubundi na kane n'ubundi ntibyabujije ko habaho jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Yarabaye nta nubwo umuryango w'abibumbye wakumiriye kuko nk'uko bari barangije kubisinyira no kubyemeza. Never again icyo gihe ntabwo yabaye never again. N'ubundi dusubiye inyuma gato mu 1987 nibwo abanyapalestina batangije intifada ya mbere mu bice bya West Bank na Gaza. Ni intambara hanini y'amabuye ku bifaru n'ingabo z'abanyayisraeli kwigumura rusange bamagana icyo bitaga ubukoloni no gushinga imidugudu y'abanyayisraeli mu bice byabo. Izo ntambara z'amabuye zarakomeje, haba intifada ya mbere n'iya kabiri bikomeza uko nguko. Naho mu 2016 ku itariki nk'iyi ngiyi muri Korea y'Amajyepfo nibwo inteko ishinga amategeko yatoye umwanzuro wo kuvana perezida Madame Park Geun-hye ku butegetsi. Yarakurikiranyweho ibyaha bitandukanye. Martin, ibyaha bitandukanye birimo ibyaha bya ruswa. Ubwo yahise ajyanwa mu nkiko birangira hamijwe ibyaha, ajyanwa muri gereza aho yabanje guhanishwa imyaka 24 y'igifungo, cyaje kongerwaho undi mwaka umwe hindurwa 25 kugeza n'ubu ngubu aracyafunze. Kuva ku ntebe y'umukuru w'igihugu werekeza muri serire ya gereza ni uguhuza impande zombi z'ubuzima. Ikintu cyiza gikomeye ukarangiza utyo muri gereza. Mu 2017 ku itariki nk'ingi Daesh cyangwa Islamic State umutwe wabiciye bigacika mu myaka yashize cyane cyane mu gihugu cya Iraq no mu burasirazuba bwo hagati nibwo ababarwanyi Martin batsinzwe, kuko kuva icyo gihe nta santimetero n'imwe y'ubutaka bari bakigenzura muri Iraq. Mu bindi twababwira wenda byaranze uyu munsi nuko uyu ni umunsi mpuzamahanga wo kurwanya ruswa. Akaba ari umunsi wizizwa buri tariki 9 z'ukwezi kwa 10. Nawo ukomoka n'ubundi mu mwanzuro wafashwe nawo mu ngirango mu 1947 gutyo mu muryango w'abibumbye mu buryo nyere bwo kurwanya ibyaha bya ruswa iba ihinduka politike mpuzamahanga gutyo. Nibyo, reka rero tujye mu yandi makuru akomeje kuvugwa. Duhere mu gihugu cya Ethiopia. Ubutegetsi bwemeye ko ingabo zabwo arizo ziheruka kurasa ku bakozi b'umuryango w'abibumbye mu ntara ya Tigray, kuko ngo bihaye kurenga kuri za bariyeri zashinzwe bakanga no guhagarara mu gihe bari babisabwe. Umuvugizi wa guverinoma ya Ethiopia bwana Redwan Hussein niwe watangaje ibi ngibi, abyemeza atyo avuga ku itsinda ry'abakozi ba LONU ngo bakomeje kurenga nkana ku mabwiriza atandukanye
yashyizweho kandi ngibyo bari bararangije kubyumvikana mu nyandiko ubu impande zombi zashyizeho umukono bakemererwa kwerekeza muri iyi ntara ya Tigray nyuma yo kuberamo imirwano mu kwezi gushize kose kwa 11. Aba bakozi b'umuryango w'abibumbye ngo imodoka zari zibatwaye zarashweho amasasu n'ingabo za leta ya Ethiopia ku cyumweru gishize ubwo bageragezaga kwerekeza mu bice by'intara ya Tigray bibarizwamo inkambi z'impunzi z'abanya Eritrea. Nyuma y'amakuru havuga ko nyuma yo kwigarurira intara ya Tigray kwa leta ya Ethiopia ngo haba hari ubwumvikane bw'ibanga bagiranye na guverinoma ya Eritrea, none ingabo z'iki gihugu za Eritrea zikajya zambuka umupaka zifatanije n'inzego z'ubutasi bwabo bakembererwa kujya bambuka umupaka nyine mu ijoro bakaza gushimuta bamwe mu banya Eritrea bahungiye ahangaha muri Tigray ku ruhande rwa Ethiopia. Na makuru ariko ku mpande zombi haba guverinoma ya Ethiopia ndetse n'iya Eritrea bahakana. Mu gihugu cya Ghana ho igitegerejwe ni ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abadepite byagomba gutangazwa ku mugoroba w'ejo kwa kabiri, ariko komisiyo y'amatora igatangaza ko byabaye byigijweyo cyangwa byigizwe inyuma. Hagati aho ariko mu gihe byari byabanje kubuzwa birabuzwa ko byabujijwe na mbere yuko amatora atangira, ariko abakandida bibanze bahabwa n'amahirwe menshi yo kwegukana intsinzi muri aya matora. Ubwo ni John Dramani Mahama wigeze kuyobora iki gihugu ndetse na Nana Akufo-Addo usanzwe ari perezida. Buri wese muri aba babiri aba bombi yarangije gutangaza ko asanga nta kabuza ngo ari we wegukanye intsinzi muri aya matora yabaye ku wa mbere w'iki cyumweru. Ni ibyavuye mu matora rero kugeza n'ubu ngubu bitegerejwe cyane ku buryo abaturage batari bake n'ubundi ku mugoroba w'ejo kwa kabiri birundanije ku biro bimwe byaho amajwi yabarurirwaga bakurikirana imibare yose. Bikaba kandi mu gihe imibare ya mbere y'ibyavuyemo mu ntara hafi ya zose byarangijwe gukusanwa, ubu hategerejwe hanini imibare ku byayavuyemo mu murwa mukuru Accra, murwa mukuru wa Ghana. Yego, ku mugoroba wo kuri wa kabiri n'ubundi Nana Akufo-Addo ugambiriye nyine kwegukana manda ya kabiri ni nawe watangiye ibingibi atangaza ko abizi neza ngo asanga rwose ari we wegukanye intsinzi, ariko bahanganye kurusha abandi 10 kuko n'abakandida 12 uwo bahanganye nyine kurusha abo bandi 10 banahatanye cyane nyine ni uyu John Dramani Mahama nawe wogeze kuba umukuru w'igihugu. Yahise nawe amusubiza amusaba gusigaho ndetse ngo n'ukutagerageza ahubwo ibikorwa byo kwiba amajwi ngo kuko ari we Dramani Mahama nyine ngo usanga nawe ari we watowe n'abaturage benshi kumurusha. Nibyo, reka dukomeza n'andi makuru twerekeze mu gihugu cya Zambia. Iki gihugu cya Zambia cyasabye ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI ko bagirana amasezerano ajyanye no gushaka uburyo Zambia yabona andi mafaranga yo guhangana n'ikibazo cy'amadeni atishyurwa neza. Iki gihugu cya Zambia nyine kuba kitishyura amadeni neza mu kwezi kwa 10 nibwo Zambia yagaragajwe nk'igihugu cya mbere cya Afrika cyananiwe kwishyura amadeni cyafashe mu bigo by'imari mpuzamahanga no mu bindi bihugu by'amahanga. Ari amafaranga agera kuri miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Iki gihugu cyananiwe kwishyura mu kwezi kwa 10 gihabwa kundi kwezi, ariko nabwo biranga. Ibiro byatumye ibigo mpuzamahanga by'imari n'andi mahanga ahagarika kuguriza iki gihugu andi mafaranga. Ibikomeje gutuma muri Zambia ibintu bitifashe neza cyane ubukungu. Mu itangazo rya FMI yashyize hanze yavuze ko ngo bari kwiga kuri ayo masezerano bashobora kugirana na Zambia, ariko ntihavugwa byiruye igikubiye muri ayo masezerano ashobora kuba hagati ya FMI ndetse n'igihugu cya Zambia. N'igihugu cya Zambia ibi bikaba bitangajwe nyuma y'uko ku wa mbere cy'umweru nyine w'iki cyumweru perezida w'iki gihugu Edgar Lungu yagiranye ibiganiro byahariye n'umuyobozi w'iki kigega mpuzamahanga IMF ushinzwe Afrika. Uyu nguyu ni Bebe Selassie. Naho muri Zimbabwe Jacob Mfume ni umuyobozi w'umujyi wa Harare n'umurwa mukuru w'iki gihugu, we yarekuwe ariko abanje gutanga ingwate. Hari habaye iki? Hari habaye nta kindi cyabaye n'ibyashinjwa. Hamaze hafi ibyumweru 2 atawe muri yombi, akaba ashinjwa gukoresha rero umwanya afite nka meya mu nyungu ze bwite, by'umwihariko ngo kuba yarafashe ubutaka mu mujyi wa Harare akabuha umuvandimwe we mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ariko ishyaka turukamo, ishyaka rya MDC ritavuga rumwe na leta muri Zimbabwe, ryo rivuga ko gitabwa muri yombi ry'uyu Jacob Mfume
ngo bijyanye na politiki. Reka twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika havugwa amakuru menshi ku cyorezo cya COVID-19. Iki gihugu nicyo gisanzwe gifite impfu n'umubare munini cyane w'abandura ku isi, ariko ni nacyo nanone kiri guturukamo inkingo zisa n'izarangije kwizerwa kurusha zafashe intera ndetse zatangiye no ngira ngo n'urukingo rwabo ni rwo gukoresha ubu ngubu mu Bwongereza. Aha rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika perezida watowe Joe Biden yihaye umuhigo wo kuba abanyamerika miliyoni 100 bazaba barangije gukingirwa COVID-19 mu gihe cy'iminsi 100 ya mbere akimara kurahirira kuyobora igihugu mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Joe yongeyeho kandi ko abizi neza ko amezi ya mbere hagitangira imirimo ye nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo arabizi neza ko atazaba ayo mezi ahagije ngo icyorezo cya COVID-19 gicike burundu mu gihugu, ariko kandi akavuga ko byamera kose mu gihe cyose icyorezo kizaba kikigaragara ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugihashya no gushyira mu bikorwa ingamba zose kimwe no gutanga ibikenewe byose bishoboka ngo kirandurwe burundu, aricyo kibanza ubutegetsi bwe buzahugiraho mbere y'ibindi byari byo byose. Mu kugaragariza abanyamerika rero itsinda ry'inzobere zamufasha mu kurwanya iki cyorezo no gushinga politiki zo kugitsinda burundu, Biden yagaragaje ko ubwo azaba atangiye imirimo ye ku mugaragaro tariki 20 z'ukwezi gutaha kwa mbere mu mwaka wa 2021, iyo minsi 100 ya mbere mu biro by'umukuru w'igihugu azasaba abanyamerika nabo kumara iminsi ingana gutyo, ubwo ni 100 bose bemera kwambara agapfukamunwa, kandi ngazasaba n'abakozi ba leta bose gutanga urugero babigenza batyo bambara agapfukamunwa, ngo yizera neza ko iyo minsi izajya gushira abanyamerika bose bamaze kubona neza ko icyorezo cya coronavirus kigenda kigabanuka ndetse n'impfu, ibyo bijyana no kwitwara mu buryo bwihariye bukurikiza ingamba zizweho neza. Kuri iyi ngingo rero n'ubundi n'izi politiki z'abanyamerika ku nkingo za COVID-19, ubutegetsi buriho noneho nyine bwa Donald Trump kuko aracyari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, we yasinye ibwiriza ritegeka ko inkingo zose za COVID-19 zikorerwa hangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kubanza guhaza isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se kuhatanga izakenerwa zose mbere yuko zigira handi zerekezwa mu mahanga, ngo birajyana rero n'ubundi na politiki ya America First. Mbere ya byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yingiye akaba rero n'ubundi Trump yashingiyeho ubutegetsi bwe bwose. Ni ibwiriza perezida Trump yashyizeho umukono ku munsi w'ejo kwa kabiri rishimangira ko gucuruza cyangwa kohereza izi nkingo za COVID-19 mu mahanga bigomba gukorwa mu gihe izikenewe muri Amerika zose zaba zarangije kuboneka. Ibi Trump wemeza ko bizagera hagati mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha nibura hari abanyamerika miliyoni 24 bamaze gukingirwa, ngo ntiyifuza na rimwe ko byagerwaho icyo gihe cyagerwa bakamara gutangiza nyine gukingira noneho bagira hagati inkingo zikabananye kandi barazohereje mu mahanga. Ntabwo yifuza ko byagira aho ngaho, ngira ngo nuko guko nawe yabigarutseho. Nuko yabigarutse. Reka dufate akaruhuko gato duhindukire n'amakuru y'imikino. Ariko wakwise kubona ikizamini kigiye gutangira mu minota 30. Umura yewe dore turagize. Oya, mbere yo kwinjira mu banze muza hano turebe ko muri kuri liste y'abantu bishyuye amafaranga y'ishuri. Ngiye na Angelique iradukunda. Injira warishyuye. Wowe ngenje nihuta mu mwanya wo guca kuri banki. Ariko wakoresha urubuto pay ukishyura ukoresheje telefone yawe akakanya. Ubu byoroshye. Urubuto pay ni uburyo ushobora kwishyura amafaranga y'ishuri aho waba uri hose igihe icyo ari cyo cyose ukoresheje telefone yawe kandi agahita agera kuri konti y'ishuri. Kanda akanyenyeri 775 akanyenyeri 1 urwego, ubundi ukurikiza amabwiriza wishyura ukoresheje kode y'umunyeshuri itangwa n'ikigo. Kwishyura n'urubuto pay nako kanya. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 14 36 36. hagamijwe kugera ku ntego u Rwanda rwiyemeje yo guhashya indwara z'inzoka zo mu nda na bilariziyoze bitarenze umwaka wa 2024, Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye n'umushinga wa End Fund iri mu bushakashatsi bugamije kumenya uko izi ndwara zihagaze mu turere twose tw'igihugu kugira ngo hongerwe imbaraga mu kuzirwanya. No bushakashatsi buteganijwe kuva tariki 16 Ugushyingo bukazageza ku 25 kubuza uyu mwaka wa 2020. Iyi gahunda irakorerwa mu midugudu 300 yatoranyijwe mu mirenge 150. Buri mudugudu watoranyijwe ukaba uhagarariwe n'ingo 20 zatoranyijwe ku buryo bwa tombora. Buri rugo ruhagarariwe n'abantu nibura 3 bo mu byiciro by'imyaka bikurikira. Umuntu wa mbere ari hagati y'umwaka umwe n'imyaka 4, umuntu wa kabiri ari hagati y'imyaka 5 na 15, naho umuntu wa gatatu ni ukuva ku myaka 16 kuzamura. Abo nabo batoranywa mu buryo bwa tombora.
abazasangwa mw'izi ndwara bazavurwa ku buntu mu bigo nderabuzima bibegereye. Abatoranyijwe twese rero twitabiriye iyi gahunda kandi tugire umuhigo iwacu wo guhashya izi ndwara ziterwa n'umwanda, twirinda kwituma ku gasozi tugira aho dukarabira intoki dukoresheje amazi meza n'isabune hafi y'umusarane. Izi ndwara ziragatsindwa. Ese mwari muzi ko bimwe mu byago bikomeye zitera harimo nk'igwingira ry'abana, igabanuka ry'amaraso mu mubiri, kuba zahitana umuntu ndetse n'izindi? Duhagurukire kuzihashya rero. Ubu butumwa mubugejejweho na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya malaria n'izindi ndwara ziterwa n'umwanda ku nkunga y'umushinga wa End Fund. Bahungu mwe, ese ko witse imitima amajyambere, igihembwe cy'ihinga gisige nta n'ibiri 10 saruye koko. Nyamara ariko narakubwiye igisubizo cy'abahinzi nitubura urananira. Ntibatanga imbuto zizewe, bakaguha ifumbire mvaruganda, imirama y'imboga ndetse n'ibindi byinshi bituma umuhinzi abona umusaruro utashwe. Ariko urabizi, noneho mfashe icyemezo pe. Tera intambwe gusa, ibindi umukangurambaga watubura azabigufashamo. Azakwigisha uburyo bwiza bwo gutera, asura umurima wawe kenshi, nawe kandi aho uzajya ugira ikibazo ntugatinye kumubaza. Nibyo. Ikindi, ibyo uzajya utumiza bazabikugezaho kugiye kandi ubifate hafi. Byihorere. Ndatangirana n'iki gihembwe cya Bergos. Ese waruzi n'ikindi? Ikiye kandi? Mu rwego rwo gukomeza gufasha abahinzi twese gutubura umusaruro. Yego. Tubura yafunguye amarembo mu turere twose twanze ya Kigali. Urashaka kuba umuhinzi wa kijyambere ukihaza mu biribwa ugasagurira n'isoko? Tubura ni umufatanyabikorwa wizewe uzatuma inzozi zawe ziba impamo. Aya mahirwe ntagucike rero. Fata telefone ukanda akanyenyeri 801 akanyenyeri 8 urwego, uvugana n'umukangurambaga wa Tubura ukwegereye, cyangwa se uhamagare ku murongo utishyurwa wa Tubura 2580. Bitihise ugane ku biro by'akagari bikwegereye. Ariko nkubaze, kwipimisha virusi itera sida ukamenya uko uhagaze byagutwara iki? Erega si ukubyanga, ndara nzi ko ndi bugeyo, ariko mu gitondo simbura kidobya. Nk'ubu ngubu rwose ntakubeshye, ni coronavirus yambujije. Ite ko coronavirus itahagaritse gahunda z'ubuvuzi zirimo na serivisi zitangwa hagamijwe gukumira ikwirakwira rya virusi itera sida. Haguruka nguherekeze. Reka nkirema agashati tugende. Minisiteri y'Ubuzima yongeye gushishikariza abaturarwanda bose kwitabira serivisi zo kurwanya sida, kandi buri wese akabishishikariza mugenzi we kugira ngo tujyane n'abatuye isi mu kugera ku ntego yo kuyihashya. Ni muri urwo rwego tariki ya 1 Ukuboza buri mwaka u Rwanda rwifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida. Mu Rwanda kuva kuri iyo tariki hakaba hateganyijwe ubukangurambaga ku kurwanya sida buzamara amezi 3 ku nsanganyamatsiko igira iti guhashya sida ni inshingano zanjye nawe. Ubu butumwa n'ubwa Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Reka twinjire mu makuru ajyanye n'imikino, turi kumwe na mugenzi wacu Ntakimana Eric. Ntakimana, waramutse? Waramutse neza Martin na Munana Alfo. Nibyo, ubwo reka tugume umwanya tugize amakuru akomeje kuvugwa mu mikino. Murakoze cyane kumpa ikaze muri aya amakuru mwisaso makuru imikino ari kuvugwa. Reka turi kuri ikipe y'Igihugu Amavubi abaterengeje imyaka 17. Abasore uko ari 39 umutoza Yves Rwasamanzi yahamagaye bakomeje imyiteguro, navuga ko ari iyanyuma. Mu kanya gato biteganijwe ko aribwo abakinnyi bahize abandi 25 bagiye guhaguruka mu mujyi wa Kigali bakerekeza mu karere ka Rubavu, aho itsinda rya kabiri rigomba kuba ari kinira ikipe y'Igihugu Amavubi yabari mu myaka 17 ari ikipe y'Igihugu ya Djibouti, ikipe y'Igihugu ya Tanzania. Rero iyi kipe y'Igihugu Amavubi itegerejwe mu karere ka Rubavu kuri uyu umunsi wa gatatu w'icyumweru, aho abakinnyi 25 tugomba kubamenya mu kanya gato cyane masaha make ari imbere. Itsinda rya mbere rizakirira hari mu karere kawe kuri stade mpuzamahanga ya Huye, ikipe y'Igihugu ya Uganda, Ethiopia, Kenya na Sudani y'Epfo. Imikino ya Sekafa igomba kuba ikinwa, dore ko amakipe abiri azahiga andi makipe azitabira igikombe cy'Afrika kizabera hara muri Maroc mu mwaka utaha, hazaba ari mu kwezi kwa
karindwi ni muri Nyakanga. Abantu barabyibuka neza cyane ko mu mwaka wa 2011 iyi kipe yatanze ibyishimo batarengeje imyaka 17 muri icyo gihe. Dore ko twakiriye igikombe cya Afurika Amavubi bagera ku mukino nyuma yatsindwa na Burkina Faso, hanyuma bitabira igikombe cy'isi cyabereye muri Mexique. Abantu barabyibuka byari ibyishimo bikomeye cyane. Ubwo reka tugereze turebe ese aba basore bagomba kuba babikora. N'irushanwa rizatangira kuva ku itariki 12 rizasozwa ku itariki 22 nibwo tuzaba twamenye mu by'ukuri ama ekipe izegukana iki gikombe. Nabundi shampiyona cy'iciro cya mbere mu Rwanda 2021 ku munsi w'ejo hakomezaga imikino umunsi wa gatatu wa munsi wa kabiri wa shampiyona hakinwa umukino umwe rukumbi. Ekipe ya Kiyovu Sport Bonagene, Kiyovu Sport Ajame, Kiyovu Sport y'amateka imyaka 57 ekipe ishinzwe ko ufite igikombe cya shampiyona inshuro eshatu, dore ko igeruka muri 93 imyaka 27. Ntabwo ibi byigeze bikora imbere ikipe ya Marine Football Club yo mu karere ka Rubavu imaze imyaka 21 ishinzwe. Ekipe ya Marine Football Club yaritsinze ikipe ya Kiyovu bitego bitatu byose ku busa. Dore ikipe ya Marine Football Club yatsinzwe n'umusore Hakizimana Felicien bakunze kwita Kanavaro, n'umusore ukina ku ruhande rw'ibumoso ariko yugarira. Ku munsi w'ejo cenga neza aradepoza nyuma igitego cya kabiri gitsinze ku mupira w'umuterekano, mu gihe igitego cya gatatu cyatsinzwe na mugenzi Ibyembeni kuri penalty yateye neza cyane nuko Ishimwe Fiso umukinnyi w'ikipe ya Marine Football Club yari akiniwe nabi. Hanyuma ikipe ya Marine Football Club yaje kubona indi penalty ariko uyu Ishimwe Fiso mu by'ukuri ntiyayibyaza umusaruro. Kimenye iva rigaragaza birangira ikipe ya Marine Football Club itsinze ikipe ya Kiyovu Sport bitego bitatu ku busa, bituma abakunzi b'ikipe ya Kiyovu bibaza amafaranga menshi ikipe yatanze yiyubaka, bibaza amateka bafite bavuga bati imyaka 27 twatwari igikombe cya shampiyona turabona uyu ari umwaka wo kubikora, ariko bazasanga ko bagifite umukoro mu rugo nubwo hakiri kare cyane. Hanyuma mu mikino itandatu ukaguza aya makipe yombi, ekipe ya Marine Football Club yatsinze imikino 2 banganya imikino 4. Imibare ikagaragaza ko Marine Football Club atari ekipe ijya yorohera na gato. Ekipe ya Kiyovu Sport kugira kuri ubu tuvugana, ekipe ya Marine Football Club yari ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'agateganyo n'amanota 6 kuri 6. Ekipe zigana ibitego 5 nta gitego na kimwe irinjizwa, ibintu itari heruka mu by'ukuri kuko mu myaka 8 ishize nibwo bwa mbere ikipe ya Marine Football Club byibuze yagira kuri juru ya kabiri ku munsi wa kabiri wa shampiyona iyoboyo. Ubwo nugutegereza tukareba niba aba basore ariko bagomba kuba bakomeza kugenda bitwara. Iyi shampiyona igomba gukomeza imikino umunsi wa gatatu wa shampiyona ku wa kane. Ikipe ya Etincelle Football Club izakira ikipe ya Musanze kuri stade Umuganda, mu gihe ikipe ya Bugesera izakira ikipe ya Police Football Club. Ikipe ya AS Muhangi izakira ikipe ya Gorilla, mu gihe ikipe ya AS Kigali match yabo ya mbere muri uyu mwaka, dore ko ikipe ihagarariye igihugu mikino nyafurika niyo mpamvu itakinnye imikino 2 ibanza. Bagomba kuzakira ikipe ya Mukura ni ku munsi w'ejo ku wa kane. Hanyuma ku wa gatanu Kiyovu ntabwo byoroshye, mugomba gusenga. EPR na Kiyovu isaa 9 ikipe ya Marine Football Club izakira ikipe ya Sunrise kuri stade Umuganda. Na igihari nuko imimatch yari guhuza ikipe ya Rutsiro n'ikipe ya Gasogi, n'umukino guhuza ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Esport ku munsi w'ejo rusizi imikino, kuko aya makipe ku munsi wa mbere wa shampiyona byagaragaye ko hari abakinnyi bakinnye b'ikipe ya Rayon Sport ko bafite icyorezo cya COVID-19. Amakipe aracyari mu kato bishyira ko nanone imikino y'umunsi wa gatatu kuri amakipe nyuma y'umunsi wa kabiri nayo igomba kuba isubikwa. Ku mugabane Burayi nta kindi mw'ijoro ryakeye no kuri uyu munsi n'ibirori bya ruhago. Imyaka 66 irashize hakinwa UEFA Champions League, irushanwa rikomeye cyane huza amakipe y'ubukombe, amakipe y'ibigwi amwe muri yambitswe impotore n'umugenda, ariko ikiza nuko nta ekipe n'imwe iracana uruti. Hari hatawe imikino y'umunsi wa gatandatu umunsi wa nyuma kuva mu itsinda rya gatanu kugera mu itsinda rya 8. Ekipe ya Chelsea mu gihugu cy'Ubwongereza yaraye igwemetswe na Krasnodar yo mu gihugu cy'Uburusiya igitego kimwe kuri kimwe. Jorginho kuri penalty mu Brazil ufite amamoko mu gihugu cya Brazil ariko ufite ubwene gihugu bw'igihugu cy'Ubutaliyani, ariko munota 28 w'umukino mu muvandimwe Cabella ari wose igitego rukumbi cy'ikipe ya
ya Krasnodar. Ikipe ya Rennes mu gihugu cy'Ubufaransa batsindiwe na Sevilla ibitego bitatu byose kuri kimwe. Muri iri tsinda rya gatanu ikipe ya Chelsea yazamutse iriyoboye n'amanota 18, Sevilla ku mwanya wa kane n'amanota 13, mu gihe ikipe ya Krasnodar ari ku mwanya wa gatatu n'amanota 5 igiye muri UEFA Europa League. Rennes yo mu Bufaransa ku mwanya wa kane n'inota 1. Mu itsinda rya gatandatu Lazio mu Butaliyani baguye imiswi n'ikipe ya Club Brugge mu ibitego 2-2. Mu ikipe ya Zenit St Petersburg yatsinzwe na Borussia Dortmund ibitego 2 byose kuri kimwe. Muri iri tsinda rya gatandatu Borussia Dortmund yazamutse ku mwanya wa amanota 13, Lazio ku mwanya wa kane n'amanota 10, hanyuma Club Brugge mu Bubiligi yagiye muri UEFA Europa League nyuma yo kurangiza ubusozi iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 8, Zenit St Petersburg ku mwanya wa kane n'inota 1. Mu itsinda rya karindwi Barcelona match yaritegerejwe n'abatari bake Lionel Messi ukapiteni w'ikipe FC Barcelona yakira mugenzi we Cristiano Ronaldo umunyaportugal ukina ikipe ya Juventus. Imikino yaje kurangira Juve yahisemo ryaroye ikipe ya FC Barcelona itsinda ibitego bitatu byose ku busa. Cristiano Ronaldo afungura amazamu kuri penalty ari ku munota 13, hanyuma umuvandimwe w'umuhanga cyane Weston Kenny terekamo igitego cya kabiri ari ku munota 20, mu gihe Cristiano Ronaldo kuri penalty ku munota 52 yashyizemo igitego n'ubwo Bonucci yaje kurata penalty. Bigaragara ko Barcelona iri mu bibazo bikomeye gusa ntabwo byabujije gukomeza kuko Juventus yazamutse ari yambira mu 15. Barcelona banganya amanota ariko bari mu mukino wabahuje Dinamo Kiev ku mwanya wa gatatu. Mu gihe mu itsinda rya 8 RB Leipzig mu gihugu cy'Ubudage yatsinze Manchester United ibitego 3-2. Man U umuvandimwe w'umuhanga cyane Bruno Fernandes na Paul Pogba batsinze ibitego ariko baje bishyura. Umuvandimwe Angelino Amadou Haidara baje kuba batsinda n'umuvandimwe Kovacic bitwara neza cyane. Man U nyuma kuza ku mwanya wa gatatu izakina UEFA Europa League, bivuze ko muri iri tsinda nubwo match yaje kuba ibamo agashya Paris Saint-Germain n'ikipe ya Istanbul Basaksehir mu gihugu cya Turkiya. Umukino ntago wakinwe kuko umusifuzi wa kane nyuma ko match yari yatangiye yaje gushaka gutanga ikarita y'umuhondo, habaho kugundagurana kuri touchline, hanyuma birangira avuze ngo n'uyu mwirabura mumuhe ikarita. Birangira Demba Ba na bagenzi bari kuri touchline y'ikipe ya Istanbul Basaksehir bavuga bati kuki uzamura ironda rubu, bose basohoka mu kibuga umukino urakinwa uyu munsi ku isaha amoya n'iminota 55, ariko Man U yamaze kuba isezerwa muri irushanwa Martin. Urakoze cyane Ntakiyimana. Murakoze cyane Martin. Mugenzi wacu Ntakimana arakoze cyane kuri ayo makuru. Reka tujye no ku makuru yajyanye n'iteganyagihe. Yego, kuva ku iteganyagihe ry'uyu munsi kuva isaa 12 dutangira aya makuru ndetse no kuza kugeza isaa 6 z'amanywa hateganijwe ibicu byiganje bidatanga imvura mu turere twose tw'igihugu. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganijwe mu gitondo mu karere ka Musanze ni degrees Celsius 10, hakaba hateganijwe n'umuyaga woroheje ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ku isegonda na metero 4 ku isegonda. Reka dusoreze nahanga tubashimira cyane mwese twabanye muri iyi gahunda. Nari Martin Nyirije wamfatanyije, nanjye Alphonse Muhire Munana. Twongere mu kanya saa 2.